tunia hi episode 18 iningai diu a hi chairman party masanghin chihunjong apa room achun agaludin apa injunje voice message a izem tia ka pin ki na hile nang pa le nanu ji pa a ka pannom ki ne tia asei chu agatu kha in hile chihunjong hi atha asibale che sei chai chun apa jong kho halloween a umin athi pe tan chihunjong ati zawalin hayam tin aga ve na hile a hailo phan hin ama jong ati azawalin agi he phe ya hile table chunga anu in lo akoi pi chu amu in aga na a hile poison a hiding chu aging mo tai anu hi ki mando khan te ti ki cha ji chun apumpumin a khon chu anot hla in ambulance hi gang chalin a ko tai police hole investigation team hojong amona hunglung tawin police pa hin tu la na pa in lo ani am ati in a hele chihunin ka hepoi tu masang zep chun amit emergency surgery ane ki bolin lo ani mai the a he ati in a hele investigation team a khat pa hin akisu khana emacha a umpon ane umdan ka vet le myocardial infarction hi mai the a hi ati tai police pa in nanu hoi laya umham ati in a hele chihunin pungni masang chun appointment ka ne yetin e hin koli ati in police pa hin napa thilam hi a he nam ati in a hele chihunin hi chi sei pi naman phat jong chu ka nei poi ati in police pa in achuti la ki zen na hospital la chun ki pui tan ti ati in athilong chu a hindom su ta ve junje jong aga hlong chat ta in a hele mi khat a hindop so chu amu phan hin aman jong aging mon apon ki khuna chu a ho do in a hele apa na hi ta be tan agin chat pha lo hela apa a hi ti jing hi apon na le jinge apa jong ambulance a chun a heng do ovin apo do ta ve chihon le police pa jong chu insunga padin a hung po do hlonin chihonin junje amu phanin ama jong aki het mo sa in aki heimangin a hele junje in amu phanin ama jong ading do in chihon chu adal zel tan mai chang asu pi peita na hele police pa hin koina hi hamtin aphalin junje in nang le na nu ta ta ji aka pa hin thina tu a hi in ka hla so lo hel hlon ding na he atitan chule ka pa na tha hlon hi in tol that na hi hlon ni ati na vogu ki ne na hele police pa in junje cho son do in koina hi ham ati in junje jong kap pum pumin achapa ka he ati na hele chi hunin hengi ama hi kanaw pa he ati in chi ase aza pha junje jong alung hang che na mai chang aga su pi kit tan police ho in junje cho akai do ta ve detective pa ahung thongin police ho chu ason do in junje koma tu ta hi imadang na gel angai poi ati na hele junje injong apa thi thu chu asejin detective pan jong kidang asan junje in ka kham theding dol ta hi chumi ati na hele detective pa in ipizia na pa hi tia ham ti hi mazo si naga khol do so ke ding he tu hin na pa ko ma chi en ati tai junje ne ma cha he sa lo ji chun se hwa alungi min namdu ko ma junje epiti ham ka imu thei poi ati in namdu in detective pan hin he sa nan ti thil khat ka lung dong in ka hin do theding ham inzo langa deyong namin pha a ama ini macha agel do theita poina ti chu hitia a chun ibiti na he na a hi lo le nangin na bol ngam ham ati in a hele se hwa ini bola hi ta bang thu chu nei do ham ati in namdu in ka hin he chet ten ham ka ti a hin a hi wangin tu la hi ka hin he them poi koina hi a itabang thip na chi na na nei ham jong ka he zo ta pon nang hi koi momong na hi ham ati in a hele se hwa in ke na loi ka he ati in namdu in mi khat aloi ka he ti ei ta san zo pha le ka zo thlep ji chi chu ka na to he ti na hele se hwa in itabang mi na hi ding chu ka dei poi izem tia ka het lo ka a hi tia chu nei zo thlep ma hi lewang nang hi pi ka loading ham ti hi ola ka gel ding a hi ichika a chu nang hi ka loi na hi ding a hi ati in te o hong thailun in junje pa thi thu chu hong sei tan che phat in am ho thum jong hospital aga chi ta ve namdu in te o ko ma chi do te tin a ko do tai junje jong thlasi ta in ana to bin a hele se hwa jong aga chin a koi jin a hlamonin junje jong chu chapang kha in a kap jing tan se hwa ko ma kapa memory ka nei zo si hi abona nei su mang pi theidem athu a ha wal jingi ati in akap ta na hele se hwa in thu ha le jong le ka su mang thei loading a hi ichanin ha sa sa jong le chun nang in na pa hi na lung sit a hi ati na hele junje in kapa hi ka hu do thei mo mong a hi izem tin ka vet da na hi tham khat be an hlom han lang hele ka hu do thei mo mong ding a hi ati na hele se hwa in nang mo na imacha a po hi ti chun gel he na ti in junje in eina kol pe chun anaki hopi maning cutting emazo si aphaso ke nai
kahin muda ta poi kahin ngaidam su keji ken jong kahin lungsi ne ti be an sei theileng khalhe ding a hi en a hi wangin chu thacheng ho chula ka sei thei ta pon minute khade jong na kapa to ka ki honom wale ati in ama jong hi ti chun thlasi ta ina kap kap jinge chihun le anu jong hi hospital a chun aga chi thanin junje en amu pha nen alung hang hle jengin na hele namdun a khamin chihun anu jong hi mok maya chun hi ti chun akap dang jing tan a ha ka be se je chun kho helowin a umta in a hele chihun le police pa in jong apui do hlon tai namdu in acting a thip dan chu actress zo ana hi ding dan hi bo hi me ati tai junje to anu ki muto hlonin apa thi thu chu a sejin to hi ata sa hi a khol na lai dingo jingle result ki hebep ding a hi atina hele anu in dule cigarette zong ha chem hin lang ha don hin kanati hi chumi ati in junje in ki mu to pi khamati na hele anu hin henge thla khat ma sang chun hospital a ka ki mu to hlonin a hi wangin e ki het mo sa e ki vet tol hon wangin e pelin achi pe pe tai ati na hele junje in apa mit nat na ho thu chu ase ji na hele anu hin a her kha lo ji chun ki dang asa in junje in na hin ki mu mo sa he poi ati in anu in jong ajipa hitia chu apon na le jenge chio hi in lawyer pa phone a bolin death certificate to submit bolin dang jingle document angai cha zo si hin thoning kating a property zo si helding pen chu ang ta in hin ngai to in lang phat iti chan lu diham ati na hele lawyer pan haptani tabang ati in chio hi in chuwang chu asaw wale aga na thei chanin hin chai do in ati in chi hunin min he khan te tin parda chu akha in anu hin ima ka ti poi lo jong kan ni ngai poi ati na hele chi honin nang bol hi chuna ati in anu hin ipi am tin aki het mo sa in na hele chi hon hin pa hi tia bol hi nang hi chuna na hi ta jong le sejin a khuti le ka hin ki thopi thei ding na he ati in anu in jong ai im thei tapon henge hi wanga na thu het hi na ki het mo sa ding a hi ati tai chi hon zo anu to ki mu to cha hin ahung po ni na hi le namdu hi amu in man jong namdu chu akau tai Mr. Nam hin mang anei jen amang a hin sanga a hin khoma sa ho chu amu e namdu to ki lo pa hi pa mu hi in ama hi gal hang mi a hi lord yangin na thip na ho hi ka he in ka chapa hi phata in hin ki thopin ati in phat la ya jong chu chi hun hi achapa ana hi a hi namdu in chi hun ko ma kamin ipiti na hen ham ati in a hi le chi hun in cham khat ki ho thei ding ham ati in pam langa apoi do in amani jong ki ho hlon tai chi hunin junje in thil phalo lo abole ti thu ka za in ka khola hele tiwa ko na chu nang hi ka hin he do na hi in nang hi junje tabang na hi pon junje in min sum thing lo aki koi ho hi ala pi ji in a complain thein na lo divin abol ji e nang in jong hi tabang ma chun ahung ki pat na la na khol de pon nang jong hi tabang na ho chu na to ji ham ati na hi le namdu in na to ki ti hi thet ka nei pon to thei zo si ka to a hi ati in chi hunin kan oma hele tu ni hi han lang jing lang he jong le je la ka koi thei na hi ka thu se hi na ngai ding ham ati na hele namdu in e hi sum nei lang langa ka pan a hi bowi aum dan hi ka vet na hele na pa nei la go zo si hi na hin ke la te ding in a umin chu ti di tho tho chu ebola gi na nei nei ham nang langa ka pan na ding hi reason tampi ka nei jin ipi ham na dei chu sejin ati in a hele chi hun hin junje hi athi ding ka dei je ati in namdu in hoi lai iti phat le ati na hele chi hun hin hoi lai hi zong le kho poi ati in namdu in kin thil khat wang hi ka dei tan khat a ume izem tia junje hi athi a hi le ke dinga zong hung phading a hi in loi ngei ta hi ji a hi tham khat wang hi ka bol nom be pon hi zong le na se ya hi le bol jing ta hi ti piti zong le ka relation hon hi aki chei angai ji ati tai ke ho chai hlon hin asunga aga lut in na hele junje le detective pa chu ana to khom hlonin junje zong ahung ki hei pheya hele namdu chu a hin gal mu in namdun zong amo ve ne postmortem ki chei hin doctor pa ahung po do in chairman pa thi na hi heart attack a hi bowe ati in a hele junje hin ata san pon poison a ki bol hello ham ati in a hele doctor pa in izem tia poison a ki bol a hi a hele ane hi dup ding a hi in a hi wangin ane hi adup pon poison a hi a hele ata asa azong avom chil chel ding a hi in natural ta athi a heart attack hi ding a hi ati na hele junje hin a hi lawa hele poison ha ta cyanide ke manga chi poison chu pa cha ko na ke la do hin te tin pa samin chu asejin heart attack dingin wang ka ging japon athi na ta head do na dingin autopsy bol dingin pha ka sai chule ami zong hi PTC ham ti ka head do no mi ati na hele siu hi autopsy bol di so ki cha thimin ebola na pa hi aver vela na tha nom ham ati na hele junje in piti ham na phone do nom lo dan ham ati in siu hi in na pa hla do ding zong he banga ki pona a
Chichung chona ata asa hi tia hi kitchen bongbonga omding hi kanum pon. Ipi momong na holdo no ma autopsy bolding thu na sei ham ati na hi le junje in. Kapa na thana evidence ka holdo nom he ati in na hi le siu hi hin. Kilep na ding chun kumsom jen sunga hi na pa in angaya na hin ngai a hi. A hi wanga na ngin la na pa hi khatwei cha na hung vil khapun. Ipizia to aphut lo helawa hi tia hi na hung hamti hi ka het do nomin a hi lo le sumji ham sumna de ya hi zong le abonin na penang ka ti hi je chun na pa hi lumung selin sol jing tan ai pi chu he le na pa hi chu metin a ki ka thu sa ta na hi le junje in ne acting ball hi mi tampi na hlep hla the a hi in nang le nang zong na ki hlep hla the ka pa jing zong chu na hlep hla a hi ahi wanga tua wang hi chu ka na ta ponte ati in police pa ko ma chairman pa cha pata ta ka hi kang sui hi ruma pa cha ki mudo hole nidil ki mudo ho zo si abon che ke ya chu evidence a hi in hi chi je a chu ka pa hi autopsy bolte ti angai je ati na hi le chi hun hin ke hi acha pa ta zo pa ka hi in chule ka pa in acha a sim ke bo se ka hi kumsom masangin ama pa hi ina konin anaza mangin kapa to hin relation ema cha jong ananei hlon tapoi property chung chang thu ji a hi kapa to hin aneki boi hlonin chizia ka nu to ke hin autopsy bolding hi pha ka salhon poi ati in anu jong hin abol thu in aki ka hlem sa kit tai detective pansars waran aki choin chairman party na chun aga chi tan siu hi in thigal na ki panwa ding a hi tai ati na hele detective pa in autopsy eki bola hele thigal na loading a hi ati in siu hi jong hin amo nui sanin detective pan na dan chu na confident le zengi ati na hele siu hi in agel nom danin gelin ipi sei jong leng la ka thu sei ta san po na ti ati in achi do go ta na hele detective pa in kangji hyun ki ti hi ne het khamati in siu hi in tua ke pa na thu nei do no ma hele ka lawyer pa a ko ni nei dong in ati in detective pan na lawyer pa ko ma thu na sei nom ding jong ka ta sanin hi lo le na pin khom pin nu na so pin no min dan ham na neu lai lim hol do hi ha sa the etin alim chu avet sa in ama to hin ping kop na hi chu na ati na hi le sio hi in pi na sei na ham ka he poi ati in detective pan achutia hi le na so pin nu hoya hetam ati in sio hi in ada la go in a hi le detective pa hin a hi lo le ama chu nang na hi ngam ham ati in sio hi in thip chanin ima sei lowin adahlatai detective pa holoi zin in sung chu a khol ta win pa cha na chu kholowa hele pa cha pen chu amudo ta po ve jinju in a ji pa ko ma chairman pa thi thu chu a sei zin na hele a ji pa yong hin kidang asal he zengin jinju in ama thi le ipi iti ding hitam ati na hele a ji pa in nei ago zo si to a ji nu le cha pa dinga ada tha hi lo ham ati in jinju in a will chu a khel ta zong le ke chun la a cha pata ta api ding ham tia ki gela ati in jipa in a will chu khel ki thei hi chula ati na hele jinju hin atwa thita chu imacha ki bol thei loading hita chu me ati in a jipa hin hilo lo nu in zui kha e tin ada le jeng hlone chairman pa thigal na kin hi ananei ta win junje anu le jinju jong chu aga chi hlone siu hi hin amu hin ipi na hong bol ham ati in a hele junje nu in attention ka ha mu je a hi na lung nom lo ham ati in ama jong kho sa lo ta chun achi pe pe in jipa lim ki ta na ma ya chun alung gel hi aga sei tai toilet na ano umi na hele siu hi aga chi in anu acha na ni hlonin na ki bang chat hlone kumsom sungin khatwei cha acha pan zong ahong vil khapon to athi pha na ahong ki lang be min ka gel gel la hele sumji hi ding a hi nang zong na hong ki la dan hi ka vet na hele tham khat be ki mole na ti a na hong dan ham thi ben le chun tham khat be ka hin hop ding na hi za hi tia hi na pau po jing ke ya hi le tum tham khat be ka hop dinga chu na gin chan ham ati in jun je nu zo lu hangin a beng phe a be pi in nang le na cha pa zo hi a hal si lo a hong na hi hlon bo ve gu cha hi za anei dan dana na ga ki lo siwal hi in ati in a hi le yo hi in gu cha nei ti etin alu hangin a be go na hi le se hwa in a khoda mat pi in ibola na vo go ham ama vo thei ding din monin na poi ati na hi le siu hi in nang koi na hi a hong ki kum na hi ham ati in junje nun thu mo sei sei hit ati na hi le siu hi in ama to hin na ki het kha dan ham ati in nei tha in atin a ki tomin na hi le se hwa hin a khot hi atu cha hi in thil khat ka het nom ji a hitia ka bol na hi ati in a son phein bang to chon asuton aman jong a khot chu atu cha hi in amit a singi na hi le thil a chi sa ho chu a hin mu do tai lo a khel ho le
ajipa don dinga poison akoi pi ho hi chi at poison chu chairman pan adona athi chuting le basement langa siu hi galu na asunga deyong to aga ki mu to chu a hen mu do ta na hi le siu hi injong emazo si hi a hetan a head do zo ke pha chun a khot chu a tha in a hi le siu hi in tua chu ipi bol na hi ham ati in se hwa in thil tampi ka bol thei a hi in a hi wanga ka bol lo a hi aji chu thil phalo tampi na na bolin na thi chana hi chi chu na heimil na lo dinga ka bol na he ati in junje nu ko ma hongin chi ta te tin apo do hlon tan siu hi zong hin ipiti a hi dem tin alung dong ke ji junje zong lunggim ta in anatobin na he le namdu hi aga chi in evidence ima amu do obam ati in junje injong amudo pove ati in a he le namdu hin chuti le thigal namuna na chi loading ham ati in junje in ima bon ki mudo nai lo chi pong ka ti ati na he le namdu in izong le naga chi a pha a he ati in junje in papa ipiti thi ham bon ki hedo nai lowa ati na he le namdu in autopsy chu na bol sa kho kho ngai ham achi sa chu achi sa a hitan china khol do wanga chu na pa hong ki le ki dingla a hitapon tua amani na ngo a ipi phachom ham che sang chun kam thim tho in lang tapa nei le go tham khat be na chanding ngai tu tan ati na he le junje hin medang thu hi zong le chu chu tu hi a sei phan ham ati in namdu in ka sei chu adi mo in zong ka gel poi ati in ading do in ama zong achi do tai che hwa zong junje ko ma chun aga chi in thil khat kamu e ati in siu hi khot atua thil mu chu sei tai mani zong junje party in langa chun achi phei hlan tan junje in ka ko ma na hongin heta bang boi na hin hung to lon na mu lo loading zong na hung mu do in ichi hi na haimil thoi loading hi ka gela hilen no mo ka sa e ati in hi le se hwa in ka bol thei chan ka bola ka hin ven thei ding ka gela hele ka ki pa e ka bol thei loading na hi sa ham laya ka hunga hin ima cha long ka hepon min mingol danin treat a bolin ka hi wanga tuila a ko omle ka bola ka bol thei a he ati na hele junje zong he anui azal he e amani zong apa in aga hlung hon ta in detective pa in ipi aki hol wangin imacha aki mupoi ati in se hwa in ave na hele sio hi achi na lang lampi chu amu in chiphanin ama zong chilanga chun achi tan ho zong basement khana hin aga lut ovin se hwai na ve na hele sio hi room khana a lut chu mi hlan amu in chiphani aman zong ko chu a hongin asunga chun aga lut ta ve na hele asunga chun lup na khat ana umin aning lang khat a chun pa cha a hol hol chu ana ume chiphani junje in a khoi gu na hele detective pa in khoi hi in na khoya hele na fingerprint ho zong thei a he ati in te hwa in lai sunga hi de yong a he ati in junje in anu tha anu hin asiala hi chu a he do tai ba nga hin nga minu lim khan hi akizi e ama hon zong evidence anei phat ovin thegal na mona chun aga chi ta bin anu tha anu hin a pha e na hong na so pe pa to ding khomin ati na hele junje in zela ka hin koi zo pha le ding nang ka ti ati in detective pan chairman pa hi akitha da hi in murder case a hi tu mama a autopsy bolding a hi atita na hele sio hi in kon aseya bolding na ti ham ati in detective pa in kang sio hi a hi lo le kang ji hyun nang hi chairman pa thatna gin moji akamat ding na hi tai lawyer na kila na ding in zong right na nei je ati in mat dipha de vin chi hunin detective pa koma evidence na neyam warrant na neyam ati in detective pa in kipa ta in nanu in evidence dingin ina thiltam pi e da tha pi ovin warrant lo hela ka mat ding a he ati in a hele sio hi in ta saidan chu ka ji pa thana nei ngo dan ham na ngo dinga hele ata ta pa chu ngo tang kajipa najado le lungno moding a he ati na hele junje he ahung long hangin namu ki hopmin ati in alung hang balin a khot chala chun ako in ebola bailam chakhada ka pa min hitia chuna sei ham ati in detective pa holo in zong handcuff abu pi vin sio hi chu apoi do ta vi mi thigala hung ho zong opai lo pha novin am ho zong akin nung le gam ta vin sia zong ahongin mi chan zo ve na hele alung dongin te o koma bithu oma mi hitia hi hamati na hele te o in hongin ati in akoi jin apoi do tai junje te ni zong in ale hlun ta in junje in tu zan ka koma imujing in ati in akoma chun ai mut sa tai che hwa in imazo se hong ki repeat kit de na ti chu masanga mi ho zong chu hong ki repeat kit ding dan ham te yong a memory ka su mang pe chun mi dang khat mel jong hi ka mu e ati in a hele junje in koi ham ati in che hwa in ithina hlun teng cha pen chu de yong se a hipon mi dang khat zo in a hin se lut a hi bove ati in a hele junje in ama chu koi ham ati in se hwa in
ama chu I het kha hlon mi a hi atitai lawyer pan sio hi akimupin evidence phata aneyu hele akilomin thuna hindo te ding a hi thuna hindo phadu le phata ana ngai ding achom lam ta a na don bu ding a hi na ki pal na thei ding a hindo kha uwa hele emacha ka gel do poi na ti ding thip chena na umkit ding a hi Warren Zawlawa na hinmat no a hi zi a hi 48 hours song bo se na thei ding a hi in macha na don bu da a hele na hin hla do ta bin ti atitai asei tabang chun detective pa jong hin thu a hin dong pantan ipi ado wang chun sio hi hin a ki het mo sa in a bol thu in kaluchang ana e imacha ka he poi ati in heti chun a ki lep lep jing tai Detective Panjun je ko ma imacha ka geldo poi ati ti jingin evidence tampita ala o min aman la ke ka heti momong lo aki phondo nge nge a hele na pa ne lo go jong hi chang the lo ding sumjong chang lo ding chi hi a he ji a hi a bol thu momong hin ti ati tai ama ni jong aki hosai hlon hin jun je jong police station na patin a pot do in a hele namdu hin chi hun phone a bolin a sei do pein na nu jong pungup le hong ki hla do ding a hi tai Thilbol ding chu tu ni hla a bol do wa pha hello ham ke jong ka kino thi me atitai detective Pansiu hi thu adong kit ni na hele ama nun la imacha adon bot pon Warren umlawa amat nu a hi ji uchun akoi dan thei po ven a hin hla do ta ve chi honin zo anu chu akipoi do in achi tai amdu in jong anunga hin azui pe pe in Junje agari sunga lut kon ta hin mi khan hin aluchang ate pi in hitia aluchang te pi hi koi madang Halloween namdu anahi te o in jong CCTV to check a bolin na hele namdu in junje aluchang ate pi chu amudo ta na hele ama jong hi ati azawal jingin sehwa ahung po do in EPT ham ati in te o in jong ti jata chun asei ta na hele ama ni jong hi junje omnalanga ding chun achi hlontai eo in danger mai thei a hin ka changin chingi ati na hele se hwa in idel ta ta ding itia hele ipi ati hinangen ne hepoi nang sanga hat zo ka hi gang chalin chi loijin ati tai junje omna chu GPS a konin track a bol honin amani jong chilang chu adal hontai Namdu in junje chu warehouse tabang khat hin akanin a hin puilunin asunga chun chihun te ni nu cha anu hloni chihunin tawna tu chun tai chenin kan khomin atina hile namdu in jong tawna tu chun khawin phata in akanin junje ini bola hitia nei bol ham ati in hile namdu in nangzo numai ji in nangol tan na jong nei to khom pi nom tapon nangzo hin nei hlepa hi bovi ken jong ni ka ki hol ngai a hi ji hin ka thil bol hi no mo sa hin ati in junje in gang chalin hung thlam thlan tin a ki sen tai namdu in lekha khat a hin la do in hi chi hi sweet side not a hi in jingjing ka le na ruma pa na hung ki mudo ding nang hin na pa na tha a no mo na sa ji a nang le nang ki tha da na ki sei ding a hetin syringe khana lo khat hi a hin la do in junje amal lai ta chun a kap lut pe in chi hi na pa ki thana a lo ke mang chu a hi in aga nagang minute som ka a kho na het loading o ola hi jong le pung ma khai pha le kho na het loading a hi tai ati in chi hunin na pa nei le go na chan loading ji a na pa hi na tha a hi in hi ti chun ki sei le ki lom ding a hi chu in dan jong hi aning aka ne het so ke a hi in sei thuna ding hi a ha sapoi ati tai nu hen chilaya pa to khon pam langa ininga hlonen ati en che pha nen chi hun le nam du jong apot hlon tai junje in na dei da na ko sa ding na hi sa ham ati in na hi le sio hi in ipi bolding na gon ham mi thi ho in la thu a sei thei ta povin na pa la athi tan thu la sei thei ta pon ati in a hi le junje in ibola ka pa chu hitia chu na bol ham kapan khobanga min na lungsi na ati in a hi le Siyo hi in kumsom la segi sung hi phata aga su lung thai sia la hi in anei la go chung chang thu a hi pha na ati in hi le junje in chi je achu na tha do jing dan ham ati in siyo hi in henge ka tha a hi na pa chu athi di tho tho a hi in a hi chu poison chu ni masanga pa na anadon a hi tai chi chu don hi zong le kum khat khel hing ta loading a hi in a will zong ka khel ding a hin ti in a hi le chi je achu mata a kana sol masat a hi tai ati in junje in Najima sa hozong hiti achuna na tha hi chuna ati in aminta achun akovin na hele siu hi anui za le jingin kumsom ni chi zong le nang to na pa ka tha hi koi machan zong hedo ponte ati in junje zong hin anui sat jingin
itia chu na gel ta dan ham ati in chipe hin alarm khat ahung ging in hele siu hi jong chu aki heile le in mung khana pa in detective pa ahung ding do in ma hi aniki sela aki hona hlan chu ana thim ngai su ke a hi police ho jong aki sel na wa ko nin ahung po do so ke ovin siu hi chu amanta ve na hi le junje in betang mi hi za hin na thil bol khel na ki phon do na dinga ka ve no hi chu me ati in aman jong ki hona hlan zo si chu record ana bol na chu avet sa in detective pan ang pi hin panic disorder ka ne na ti ham gang chalin manu velang puido ta vin ati in police ho jong chun anop ada chun apuido ta ve adan hi namdu le chihun aki hozo hin namdu hin chihun thu sei zo si hi junje ko ma aga seitan junje hin nangin ipi na seyam ati na hele namdu in henge ka bolding a he ka ti e ati in chiwa ko na chu am hon jong plan hi ahin go nova hitia hi ahin bolu ahi police anjong siu hi chu apuido tawin pamlanga chihun le namdu anading hloni na hele police ho jong chu ahung thlung pei tawi police ho in anu ahin puido amu chu ama jong alung adong the jengi se hwa le te o jong ahung thlung pei hlon tai chihun jong chu amanta win jun je jong ahung po do in ton lo helin amale namdu jong achi pe pe hlon ta na hele chihun jong chu aki tom tom jingin anu jong chu police gari sunga chun ason lu tawi chihonin police pa pistol chu gang ta in asat do in junje chu kap ding in adoi ta in a hele se hwa in hi chi amu mu chun athil mu chu ahin gel do in tiang cha anasun chu koi madang helowin chihun mama anahi dan a hi chi het pha chun ama jong a thlai zalin junje mai lai ta chun agading tan chihonin jong a pistol chu a thla pe tai tunia episode 18 isayu hi chan hin anachai taw hiti